Fitima smo zatekli kako radi domaći zadatak. Od kad ima kompjuter, priznaje, bolje uči. Iako je tek prošle godine na času informatike prvi put čuo za elektronskog miša i tastaturu, računar mu je, kaže, postao veliki prijatelj. Na primjer, imam neki zadatak da ne mogu da prelistavam sveski non stop, onda samo pišem na kompjuter, sa kompjutera u svesku pišem zadatke i završavam. U trošnoj kućici Pajazitaja računar ima počasno mjesto. Dok od čikoma nisu dobili sto i stolicu, stajao je na klimavoj kartonskoj kutiji. Žive teško. Fitim je najmlađi od 7 djece, a porodica trenutno broji 17 članova. No Fitim se ne predaje. Učenik je 2. razreda srednje škole Sergije Stanić na smjeru konobar. Jedini je srednjoškolac u kampu, a obećava da će upisati i fakultet. Želi, kaže, da svojoj djeci obezbijedi ljepše djetinjstvo. Za taj poziv sam se odlučio zato što tu ima para, uvijek plata ti stoji na mjestu, pa ima bakšiša i to zbog toga. I sviđa mi se taj posao jer brat ima dosta drugove koji radi kao konobari, pa brat mi je preporučio da radim kao konobar i meni se to dopalo i uvijek stojiš čist i uredan. Namjeravam da upišem i fakultet za jezik ili pravni, bilo šta, samo da je fakultet da završim neki. Budući konobar polako savladava i jezik. Pomažu mu, kaže, i drugari iz razreda. Kada dođe iz škole, pomaže u kući, a vremena ostane i za hobije. Treniram hip-hop i breakdance. Dok nam pokazuje koliko je spretan za računarom, Fitim priznaje da bi volio da ima i internet. No najveća želja ipak mu je kupatilo. Kupatilo je to najosnovnija lična higijena. I šta još, naravno kuća, da znam gdje ulazim, jer vam sve blato čim ulaziš. Naravno čisti s patike, izlazeš napolje, opet prljave. Uskoro će proslaviti punoljetstvo. Torti se ne nada, no to ga ne spriječava da zamisli rođendansku želju. Kako da ostvarim svoj san i svoju budućnost u toku školovanja da bi mogao moje djeca da žive normalno kao svi ostale djeca što žive. U tome se najviše nadam. Da ne bude moja djeca kao ja što sam, na primjer, u teškim uslovima i to. U kući Pajazitaja nema ni vode. Dok se sprema za školu, Fitim umjesto ogledala u kupatilu posluži i staklo starog ormara. Snalazi se, kaže, do prvog bakšiša.